Yes, reka tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe mukunda Intare Official. Turagarutse nanone muri byinshi bikomeje kuvugwa. Uyu munsi turi kwa kane tariki 4 ukwezi n'ukwa 9 2025, aho tugiye kugaruka ku makuru ari kuvugwa muri axe zose. Murabizi ko twibanda ku makuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano, tukaba tugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kandi no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane asohotse cyangwa se agaragaye mu itangazo rikomeye navuga ry'indimbura risohowe na mama 23 muri iki gitondo cy'uyu wa kane tariki 4 ukwezi kwa 9 2025. Turabigarukaho ndetse tubavire imuzi n'imuzingo ibyiri tangazo. Mama 23 cyangwa se AFC ikomeje kwihanangiriza ko idashobora kwihanganira cyangwa se guceceka iri kubona ibiri gukorerwa mu mujyi rwagati wa Uvira. Turabigarukaho umugabo bita Dominique Ndaruhutse, uyu muramuzi ayobora umutwe wa SMC Nyatura. Uyu SMC Nyatura murayizi ni Collectif de Mouvement pour le Changement, no mutwe ndetse ufite aho uhuriye na FDLR. Uyu mutwe ukorera muri territoire ya Rucuru ndetse no mu bice bimwe na bimwe bya territoire ya Warikare, nabyo turaje tubigarukeho. Uyu mugabo ngo yarusimbutse ndetse ngo hari hafi kumwivugana ndetse arashwe na bamwe mubo ayobora, ariko kandi murabyuka neza ko twagiye tubabwira ko uyu mugabo yagaragaye mu bikorwa by'icarubozo. Bamwe yicaga bakorana nabo nabo bari bamwivuganye. Byagenze bite? Muraza kubyumva muri aya makuru. Turagaruka ku myigaragambyo ikomeye cyane ishobora ndetse bivugwa ko itangiye ijoro ryaranzwe n'amasasu muri axe nyinshi. Ni umujyi wa Uvira, ni ukuva muri Baraka. Kwigaragambya gukomeye cyane gushobora kuza kugaragara. Ese Gasita we bimeze bite? Nawe yariye ikitwa umutsina. Mugabo biravugwa ko nawe ashobora kuza guhangana bikomeye cyane. Ibingibi nabyo turabiva imuzi n'imuzingo. Mwebwe rero mwakoze subscribe ndetse tubasabe kugira ngo mukore share na comment, ni byiza ni by'ingenzi. Turasuje mwebwe mudukurikira muherereye muri axe zose, haba muri aka karere Uganda, Uburundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Rwanda ndetse na Uganda n'ahandi. Mwese turabasuje, tubahaye ikaze muri aya makuru. Ariko kandi namwe muherereye muri bihugu bya Afrika hirya no hino mudukurikira, turabasuje. Arabadukurikira muhereye ku mugabane wa Amerika, namwe turabasuje cyane. Nyaboneka icyo tubasaba no kutajya kure y'Intare Official. Harabadukurikira muri mu bindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, namwe turabasuje kandi tubaye ikaze bitewe n'ingengabihe yanyu. Ariko mu nyemerere twinjire muri aya makuru. Ntabwo ndaza kuba ndi ngenyine nk'ibisanzwe, mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Clever Bemba. Ariko mbere yuko wenda mwakira, mu nyemerere ntangirire kuri iri tangazo rya mama 23. Mama 23 cyangwa se AFC iravuga ko idakomeza kwihanganira urwango n'ivangura rushingiye ku moko ruvugwa cyane cyane mu baturage, rukomeje kwiyongera mu bice byinshi bigiye bitandukanye. Ibyaha bikorwa n'ingabo zishyigikiwe na leta ya Kinshasa, harimo FDLR, Maimai, Imbonerakure n'ingabo z'Abarundi FDNB, barimo kwica abaturage ndetse no kubambura ibyabo. Ibingibi nabyo mama 23 AFC ikomeje kubyamagana. Ibyo bavuga bibera Uvira. Ibyaha byo kuvuga amagambo y'urwango bigeze ku rwego rwo hejuru cyane. Ingabo z'uruhande rwa leta zifatanya mu gushinga imirwano ahari abaturage benshi ndetse zikabahitana n'abandi bagakurwa mu byabo. Ibingibi nabyo byamaganywe. Icyo mama 23 AFC isaba nuko leta ya Kinshasa n'abayishyigikiye bahagarika ndetse bagahagarika na kampanye zo kurimbura abaturage hashingiwe ku moko, ko imiryango mpuzamahanga n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bitarebera cyangwa se batarebera ngo bitegereze, ahubwo bagafasha abaturage bari mu kaga. Apana kurebera. Hapfuye umuturage mwe muri Rucuro, ngo mama 23 niyo yabikoze. Ariko iki kintu mu by'ukuri aho ubwicanyi buri kubera baharebera,
impuruza kuri AFC iravuga ko kudafasha abo bantu atari gusa uburangare bw'umutima, ahubwo ari n'ihonyora rikomeye cyane ry'amategeko mpuzamahanga agenga intambara n'uburenganzira bwa muntu. M23 irashimangira ko kurebera, guceceka cyangwa kutagira icyo ukora mu gihe abantu bakomeje kwicwa cyangwa bakorerwa iyicarubozo bidakwiye kwihanganirwa. Ifite mu by'ukuri inshingano nka M23 kujya gukora biriya bikorwa cyangwa se kujya kuburizamo ibintu nka biriya bikomeje kugenda bikorwa. Aho ngo twari tugerageje yenda kugenekereza, ariko kandi ni itangazo ryasohotse mu ndimi zombi, rwaba ururimi rw'igifaransa ndetse n'ururimi rw'icyongereza. Gusa ikigaragara nuko M23 itazemera imvugo z'inzangano, iterabwoba n'ubugizi bwa nabi bikwirakwira muri Uvira, Ituri no mu tundi turere twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa ibyaha bibi bituruka kuri yo. Ibi ngibi byagaragaje ko isaha iyo ari yo yose Alliance Fleuve Congo ishobora kwinjira muri Uvira. Nicyo gisobanuro answa, nta kindi, niko bikomeje kugenda bivugwa. Ni itangazo mu by'ukuri tutashobora kwirirwa twirukanka, kuko communiqué officiel du 4 septembre 2025, l'Alliance Fleuve Congo AFC ne tolérera plus la flambée barbare des discours de haine à Uvira, en Ituri et dans le reste de la République démocratique du Congo, tout comme le crime objet qui en découle. Cette idéologie inoculée aux populations par le régime de Kinshasa et ses forces coalisées, notamment les FARDC, les FDLR, les Maïmaï, les Imbonerakure et les forces de défense nationale du Burundi, rappelle la situation qui prévalait à Goma avant sa libération fin janvier par les forces de l'AFC. So biragaragara ko mu by'ukuri ahangaha AFC yagaragazaga ko izi nkuru ziri gutanga n'ubundi yatangiye kubigaragaza mbere yuko umujyi wa Goma ufatwa, bikaba bitaraje kubahirizwa nk'uko babasabaga kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Inkambi zose zari zuzuranye mu mujyi wa Goma, bikaza kurangira M23 ifashe umwanzuro wo kwinjira. Ibi rero nabyo biragaragara muri Uvira yuko ibira bikorwa bikomeje gukorwa ngo bitari buze kwihanganirwa. Hanyuma wenda ndi makuru mbere yuko nakira Clever Bemba, hari umubyeyi washimutiwe ku munsi washimuswe ku munsi w'ejo muri quartier Turunga muri groupe ya Munigi mu territoire ya Nyiragongo, aho amakuru atugera tubwira ko notable wa groupement ituranye nayo ya Kibati nawe yaje gufatwa ndetse akajyanwa n'abantu batazwi. Yego, amakuru akaba ariko akomeje kugenda abivuga. Tugiye kubikurikira, turaza kuba tubigaruka mu makuru ya carambuye ariko munyemere nakire mugenzi wanjye Clever Bemba, hanyuma twinjirane neza cyane, twinjire turebe uko situation ikomeje kugenda yitwara mu bice bigiye bitandukanye hafi muri axe zose. Yego, ndimo ku buhanga bw'ibyuma barimo baramunshakira, duhite twinjirana muri Uvira turebe situation uko imeze mu mujyi rwagati wa Uvira, hanyuma twinjire turebera hamwe uko ibintu bikomeje kwitwara. Gusa urusaku rw'amasasu rwakomeje kumvikana muri uyu mujyi, aho ndetse byarinze bigera ijoro ryose humvikana mu makwe agiye atandukanye y'uyu mujyi wa Uvira. Ndabona ku buhanga bw'ibyuma bamaze kunyereka ko Clever Bemba yamaze kugera ku murongo wa telefone. Bwana Clever Bemba, waramutse? Waramutse neza, waramutse neza bana macacari n'abakunzi b'Intare Official, mwaramutse? Yes, twari tumaze umwanya hafi iminota ingahe igeze nko muri 6-7-8 hagati aho ngaho tuganira kuri bimwe na bimwe. Twanagarukaga ku itangazo rikomeye cyane risohotse muri iki gitondo rya AFC mu 23 isoho ivuga ko idashobora kwihanganira ibikorwa bikomeje kugenda bikorerwa
abaturage muri axe ya za Uvira ndetse na za Ituri, avuga ko ngo ibingibi ngo n'ubundi bibibutsa ibyabereye mu mujyi wa Goma, ngo ubwo mu mujyi wa Goma hakorwaga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'urugomo. Urabizi ko umujyi wa Goma rukikijwe n'inkambi nyinshi cyane, barabiyama ntibabyumva, biza kurangira umujyi wa Goma bawinjiyemo. Bakaba bavuze ko bo ubwabo bagaragaje ko ngo Uvira nayo bashobora kuyinjiramo isaha iyo ari yose bitewe n'ibyo bikorwa. Uranyumva? Ndakumva. Yes, naho ngaho rero sinzi niba ikirere wenda cyaba kimeze neza ukaba uri kunyumva neza. Narimo ngaruka kuri Uvira, situation wakomeje wakurikiranye muri iki gitondo muri Uvira yabihagaze. Situation nakomeje gukurikirana ari muri Uvira nuko mu nkengero za Uvira n'ubundi akomeje kuvugiramo ikintu bita amasasu. Ndetse ugasanga ko mu malokalite agiye atandukanye, twavuga nka lokalite Kiribula, lokalite na Miyanga, lokalite Kavimvira, lokalite Mulongwe, lokalite Kimanga, lokalite Kalumbu na lokalite ya Songo, harimo ikintu bita isasu, ikintu bita ibombe, biri guturika mu buryo buremereye. Mukanya none maze kuvugana n'umwe mu mu mboni z'intare official ziri hariya, ambwira yuko ari amasasu ari kuvugira hariya n'ubundi ari wazalendo bakomeje kujya barasana na FRDC, bashinja FRDC kuba ariyo ije gutanga Uvira, bakavuga mu kohereza General Gasita Olivier ati nibyo bigiye gutuma Uvira ibatombe. Wazalendo bavuga ko mu bice byose barimo ko bagomba gutangira barasa kuri FRDC, kuko FRDC ngo ari umugambanyi mubi. Ngo noneho ngo n'ikindi bongera ngo kuri FRDC ngo nuko ngo muri Wazalendo ngo nta mututsi urimo cyangwa umunyamurenge, donc baravuga nka General ngo umunyarwanda. Ngo abari barimo ngo bagiye babakuramo, bari kwana bahondosha, bagiye babakuramo bakabica, abandi bakabagirira nabi. Mwagiye munabibona yaba muri Wazalendo bagiye bica Wazalendo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri biriya bice. Ati se kuki bo batabakuramo cyangwa ngo babice? Bituma muri ibyo bice n'ubundi nari mvuze hejuru muri ariya malokalite batangira kurasa kuri FRDC, bavuga ko ari abagambanyi babi, abicanyi babi, aribo bari gutanga igihugu. Nuko kugeza amagingo yanga rero nk'uko wenda imboni zacu zikomeza kubitubwira, urusaku rw'imbunda rurakomeje. Ikindi nuko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bari hariya Uvira kugeza amagingo yanga yabikingiranye mu mazu. Abandi nabo ngo hari imiryango, donc urabona ko abakongomani buriya nubwo wenda twe tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda, hari n'abatavuga ururimi rw'ikinyarwanda bafite umutima mwiza. Yego, barahari benshi. Bagiye bafata bamwe mu miryango bakajya batabana, umwe bagafatamo umwana, undi akajyana umugore, undi akajyana umupapa, bakabajyana kubahisha mu ngo zabo ariko batagiye babashyira hamwe. Uri kumva yuko muri Uvira n'ubundi bikomeje gukomera. Noneho hakiyongeraho ko General Gasita nawe yaje gutangaza avuga ko, uranyumva? Ndakumva neza. Badateze kuva mu mujyi wa Uvira, kuko umujyi wa Uvira yawoherejwemo na perezida w'igihugu. Ati ntabwo itegeko ryarwa kuri komanda supreme de l'armée, ngo noneho Wazalendo ngo integera zimeze kuriya ngo zimwirukane ngo kaba ari agasuzuguro. Nawe akavuga yuko agomba kuhaguma, ariko noneho wajya kureba mu kuhaguma kwe uriya Jean Gasita, ukabona ko bishobora kuza kumugora biturukanye n'ingabo afite, kuko afite escortage yenda harimo n'abanyamurenge nibyo, abandi bamwe na bamwe bavuga n'ururimi rw'ikinyarwanda, ariko ubona banigize koko, donc bigize utugara. Abo ngabo rero ukabona ko ari kumwe nabo n'abarundi, ndetse bakavuga ati ngo warundi nawe ni wenzao wanjye w'abanyarwanda ngo wanaongea kavuga moya. Ibyo ni ibivuga na Wazalendo. Noneho bikongera umuriro w'amasasu,
ukabona ko FRDC imwe n'imwe idashyigikiye ko generali wabo woherejwe na perezida w'igihugu n'ubundi akomeza gusabotwa na wazalendo ingegera zigereye aho ngaho. noneho bikaba bikomeje kuzana ako kaduruvayo k'amasasu ari kuvugira muri ariya makarite navuze. ntabwo byoroshye ngo no muri wazalendo hari rikodi mu kanya numvaga bivugwa ko ngo no mu mutwe no muri wazalendo ngo hari bamwe ngo bakomeje ngo kubwira abagenzi babo bakavuga batadi ariko twareka kurwana, ati twareka twamureka n'ubundi ko ari umusirikare wa FRDC tugakorana, yazadera ya wenda tukareba ibyo tumukorera ngo ko tugiye gutuma Uvira ifatwa. So ngo hakaba hari kumvikanamo ibice bimeze nk'aho ari bibiri mu mitwe ya za wazalendo kubijyanye no kuba General Gasita yaba mu mujyi wa Uvira. yego n'abazalendo nabo buriya hari abafite ubwenge n'abatabugira. bose banandoke, hari abareba kure bakavuga ati ibintu bishobora kugira ingaruka kuko mu giciro wako turi guporoteja n'abatemba n'ubundi yuko harimo protection zuriya muci. ukabona yuko nacyo ari ikindi kibazo n'ubundi umuntu yovuga hariya. Ni ikibazo gikomeye cyane, ntabwo biri buze koroha. Ndimo ndumvamo na guverineri Jean Jacques Purusi nabo bamaze kubyivangamo, nawe aravuga ati nanjye maze iminsi ndi kuri harassment zo ku rwego rwo hejuru za wazalendo, atese tuzabaho dute tuyoborwa na wazalendo kandi twitwa ngo ni twebwe bayobozi babo. Ukabona ko rero gikomeje kuba ikibazo gikomeye cyitwa wazalendo. Urabona ko babandi bakomakomeye cyane bazwi bose bari ku ruhande rumwe rwo kuvuga ko badashaka generali Gasita Olivier. Sinzi rero ngo biraza kuba bigenda bite. Hanyuma Baraka bimeze bite ko naho ndikumva bitoroshye? Baraka naho ntabwo byoroshye. Kuko mu mujyi wa Baraka n'ubundi bwa Namatachari kugeza amagingo aya ngaya, umujyi wa Baraka hamaze gutegurwa imyigaragambyo. iyo myigaragambyo rero uburyo yateguweho, uranyumva? Ndakumva. imyigaragambyo ngo yo kwamagana Generali Gasita wabashije kugera hariya. Nuba ngo ni itangazo ryasohowe n'umwe, ndabona hari niba ari kwiyitirira ngo ni umupadiri, bamwita ngo ni bamwita ngo ni Kakozi Chakubuta Abe Jojongonda, Président Irbe Société Civile des Compatriotes Congolais Sociaux RDC, Ville de Buka, Ville de Baraka. niwe wabisinye avuga yuko nta kazi gahari hariya mu mujyi wa Baraka uno munsi. avuga ko ari kubwira waendesha pikipiki, urumva? ubwo n'abamotari, waendesha pikipiki, abamotari, abacuruzi, sibyo? abacuruzi, imiryango mpuzamahanga, sibyo? amaofisi yose ya leta, n'abandi bose doki, n'abandi bantu bose ko nta aktivite zirabaho hano mu mujyi wa Baraka, ko bagomba kwamagana Generali Gasita. bakavuga ko bagomba guherekeza guverinoma ya Kinshasa kugira ngo bakore Generali Gasita hariya, uje kugira ngo utizewe ngo hatuna nawe confiance. kuko ngo icyaje gukora ngo ni ukugira ngo Uvira ngo generali ambaye anakuja kuingiza tena adui Uvira yetu ya Uvira na Baraka kama alivyofanya Bukavu. Ngaje ngo kwinjiza ngo adui mujyi wa Baraka no mu mujyi wa Uvira nk'uko yabikoze ngo ari kubinjiza ngo ngaho wakabya ngo serikali ngo tutafute engine ngo igisirikare ngo guverinoma ya Kinshasa ngo imushake izindi nawe yaje gukoreramo ngo ariko batamuzanye muri Sud Kivu muri Uvira. ngo barabwira ngo abantu bose uko badashaka morphology aho identite yake ngo icyo bashaka ngo baramwanze ngo ni umutrete, ngo
ni mukorompi ngo numwe ngo mubariye ruswa za mama 23 ngo ndetse ngo numwe mu bakoreshwa na Corneille Nangaa na Joseph Kabila Kabange. Imirwano yose ngo niyo wagiye ngo ngo batanga ngo ibice donc ngo bagasita uriya wapfuye niba ari iki. Yes, ntabwo ku murongo wa telefone bikomeje kugorana ariko n'ubundi turebe niba bishobora kuza gukunda. Bikomeje kuba ibibazo bikomeye cyane kuri Generali Gasita uri hariya muri kiriya gice, ariko wanze kabisa, wanze nawe kuvamo, avuga ati ngewe ndi umusirikare wa leta, ntabwo ndi umurebere, ntabwo ndi rebere, alors ntabwo nakwirukanwa na Wazalendo. Gusa biraza kugorana ku buryo ki biragaragara ko ndetse na Etat Major y'ubwayo yabuze ukuntu ifata imyanzuro, hanyuma guhangana kuri hagati ya FARDC ndetse na Wazalendo kukaba gukomeje. Ibyo byose turaza kuba byose tugenda tubigarukaho tubiva imuzi n'imuzingo muri axe zose. Iyo ni Sud Kivu ibintu bikomeje mu by'ukuri navuga kugorana muri Kivu y'Amajyepfo. Yes, Bemba wagarutse ku murongo wa telefone, ikirere kirimo tugora kubera ko mu by'ukuri bikitoroshye. Hanyuma wenda sinzi niba ibyo bice dushobora gusa nk'ahaba havuye tukagaruka muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego twasa n'abavuye bana macacari, ariko hari abantu babona bakeneye kugira ngo bigire muri groupe y'Intare Official. Yego, batwandikire kuri nimero 07 9 umunani 25 88 30. Bimwe tutajya ducisha hariya n'amafoto, amashusho n'andi makuru ubundi bazajye bayasanga, kandi ndifuje gukomeza kugubwa neza. Yes kabisa, reka babyumvise duhite rero tuza tugaruka ngaha hafi yaho duherereye Kivu y'Amajyaruguru muri territoire ya Rucuro. Umugabo wigize akarakajya he, uyu bamwita Dominique Ndaruhutse Kamanzi. Uyu mugabo Dominique Ndaruhutse ngo ararusimbutse, ngo kandi kwa kundi bajya bavuga mu Giswahili ngo amepone ya cupu cupu. Yari yivuganywe na bande, byagenze bite bwana Ben? Dominique Ndaruhutse ni umuautoproclame nk'uko abantu babizi. Umwe n'ubundi mu barwanyi bakorana bya hafi na FDLR. Umwe n'ubundi uwo atari kumvikana n'abarwanyi, murabizi mu minsi yatambutse twabahereje liste y'abantu yishe, abaryoza ati baba bakorana na mama 23. Ubu ngubu hari agace kamwe n'ubundi gasa naho kari gashaka kugira ngo gahorere abo yishe. Noneho ni ukuvuga ngo bamuteze igico, ni hafi ya za Bukombo. Ni mwe yarara ari muri ayo mashyamba n'ubundi ngo ariko aza kugwa muri ambiscade ya Wazalendo bagenzi cyangwa abo muri semuse bagenzi biwe. Amaze kugwa muri ambiscade ya bagenzi biwe, bararasana, ngo aza kurasamo muri abo bari bamuteze ngo arasamo babiri, ngo ariko no muri escortage ye ngo hari abarashwe bapfuye n'abandi barakomereka. Ni ibintu ngo byabaye mu masaa 5 za nijoro kugeza mu masaa 9 bo ubwabo n'ubundi bahanganye. Ni ukuvuga ngo we ubwe ntabwo bari kumvikana. Urabizi no mu minsi yatambutse n'ubundi bari baje gucikamo ibice, ari kujya yica bamwe mu bayofisiye be. Yego, baza gucikamo ibice, bamaze kuza gucikamo ibice. Ntuza uriya Generali Mbitezi, hari igice yagiyeho na Generali Dominique n'abitwa ba Sansusi nabo bafata ikindi gice. Nyuma cyakora ku makuru dufite nuko baje kubona delegation n'ubundi yakoreye ku matelefoni ari Kinshasa bahuza, ndetse na Jire Murumba nawe ngo yari za Bujumbura n'ubundi nawe aza mu bahuza, barongera barahura, ariko ngo n'ubundi ntabwo bari kumvikana neza. Ni navuga ko kumvikana kwabo ku ruhande rw'abaturage bo muri biriya bice bo babasabira kutumvikana, kuko n'ubundi bizwiho yuko nta mahoro nta mutekano babazanira uretse gutuma bahora
bahunga byibuze wenda batanashoboye kurwana ngo bafate agace bagakontorore bakavanemo M23 uretse kugenda bakwepa barasa batuma abaturage nta batishyiraho akantu mu by'ukuri baticara ngo batuze batekane. Ibi ngibi wenda niko umuntu yaba abivuze. Reka rero wenda aha muri Rucuro duse wenda apfunyikiye aho ngaho duhite tugaruka gatoya turebe situation yaba iramutse muri Pinga. Ku munsi w'ejo twagarukaga kuri situation zitari zoroshye ndetse mu nkengero n'ubundi za Walikare bivugwa ko M23 yohereje yo deployment cyangwa se abasirikare batari bake bakoherezwayo. Benshi bakavuga ko ngo imirongo y'imbere ku rugamba yaba igiye gufunguka, hakaba urugamba rufunguye, hanyuma tugatangira kumva byinshi mu byitwa za tombe n'ubundi nk'uko twagiye tubikurikira. Ubu ngubu situation yaba iharamutse niba hakubiseho icyumvirizo yaba ari iyi situation iramutse ari mu nkengero za Pinga n'ubundi twavuga nka za Mpeti, za Minzenze, za Mera, iyo yego na za Burayi n'ubundi nuko ari ubuce n'ubundi bivuga ko M23 bigaragara ahubwo ko iri gushinga position nshyashya ndetse bakaba ari kubaka communication. Babizi sinzi uburyo intare za Sanamwe zigendana ubuntu bw'ubutiyo ubupiki bo ubwabo baragenda bakabyikorera sibyo yego noneho ku buryo bo babasha guhangana noneho bagacukura communication bagakora ingake ku buryo na drone ariyo mpamvu ziri kujya ziza zikababuka noneho nuvuga ngo niko kazi bari gukora hariya kugaragara yuko basa naho bari kwitegura imirwano. Yes, birumvikana imirwano ishobora mu by'ukuri kuba isaha iyo ariyo yose. Sinzi niba nta yindi nkuru washimira abakunzi bacu ndetse ukanabasezera nyuma tukagana ku musozo. Indi nkuru turaza kuyirebera hamwe na cyayisesengura y'abantu bashobora kuba gutekwa nyara ajya mu kinyarwanda ni gushimutwa bashimuswe muri teritwari ya Nyiragongo harimo n'abanotabara muri groupement ya Kibati. Yego nari mbikomojeho gato. Yego wakoze cyane babikomojeho gusa nari muri za Muja muri groupement ya Muja na za Bugamba bivuga ko bazarendo bashobora kuba bashimuse abantu ndetse bagashimuta na bamwe bari bavuye mu nama kabisa. Yego bana matetero yo kangushimire. Sawa kabisa, nizere ko aya makuru urayakurikirana neza cyane kuko inyakomojeho ariko ntabwo nyinjiyemo ndani kwa ndani kuko turaza kuba tuyagaruka mu buryo burambuye. Ndagushimiye cyane. Nawe ndabashimiye murakoze. Yes, hanyuma wenda atugana ku musozo nyaboneka ibintu bikomeje kutaba navuga ibintu bikomeje kugorana cyane. Hanyuma ikitwa ibinyamakuru bikomeye bimwe na bimwe nk'ikitwa Forum des As, ikitwa Le Potentiel, ikitwa Le Phare, ikitwa La Référence Plus, ikitwa Radio Kapi.net, ikitwa La Prospérité, ikitwa n'ubundi Le Potentiel nayivuze, ikitwa La Prospérité nayo nayivuze, n'ibindi binyamakuru Le Perse. Ibi n'ibindi binyamakuru bikomeje kwandika ku nkuru ya Constant Mutamba ariko kandi banagaruka ku bya Ministre Jacquemain Shabani Luko waje kwibasira cyangwa se waje gusubiza FCC Front Commun pour le Congo. Iyi FCC yahoze iyoborwa na Joseph Kabila Kabange. Yego ndetse yaje kuvuga none haza kuboneka ikintu kimeze nka contradiction cyangwa se kudahuza. Ngewe nabyita guhuzagurika mu miyoborere y'izi ministere zo muri Congo. Nka Ministère de l'Intérieur yaje gutangaza ko ibice byabaye libere cyangwa se bigenzurwa na M23 bishobora
abona gratuité de l'enseignement cyangwa se uburezi bw'ibanze butishyura ku buntu, abana bigira ubuntu ba primaire ku ma école publique. Aza kuvuga ko ngo bitakunda ko nabo bahabwa ayo mahirwe cyo kimwe n'abandi b'abakongomani, ariko ikidasanzwe twakomeje kugenda dukurikira, twaje kubona itangazo rya ministre Raissa. Uyu Raissa ni ministre wa education nationale et la nouvelle citoyenneté, niko bayita, enseignement supérieur, enseignement primaire, secondaire et la nouvelle citoyenneté. Uyu Raissa akaba yavuze ko ngo bidashoboka ngo abana kwiga kwabo ngo biri constitutionnel, ngo ni ibintu byemerwa n'itegeko nshinga ry'igihugu, ngo nta mpamvu yo kubihindura, ngo quelque soit situation baba barimo, ngo ahubwo abari muri situation mbi nk'iyo nibo bakabaye bahabwa iyo faveur. Benshi bakavuga bati si ibintu mwoka byaramwe birimo kutumvikana hagati yabo bizagenda biti. Urumva ko rero ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma amakuru atugera tubwira ko ibihumbi 2500 dollars pour faire tomber le président de l'Assemblée nationale ubita Vital Kamerhe ngo ashobora kuba yicaye ku kintu bita chaise électrique, ya ntebe ubwo yizungurutsa au sein de l'Union Sacrée. Uyu mugabo abantu bari muri hariya muri Union Sacrée baravuga ko Vital Kamerhe isaha iyo ari yose bashobora kumuramversa, ngo uko byagenda uko ariko kose. Amakuru atubwira ko ngo hari envelope y'ibihumbi 2500 by'amadolari byatanzwe bikajya bihabwa buri mudepite, ndetse ngo umwe mu bamambre ba guverinema ngo akaba ari uri kugenda atanga amafaranga ku badepite kugira ngo bamukure ku buyobozi. Aya ni amakuru n'ubundi akomeje kugenda atugeraho. Hanyuma tugana ku musozo, Constant Mutamba we kugeza ubu ngubu Tshisekedi yategetse ko adafungwa, adashyirwa muri kasho, ahubwo agashyirwa muri residence surveillée. Ubwo ni ugushyirwa ahantu twavuga ko agomba kuzajya arindirwa, yego. Hanyuma wenda dusoza nuko ibintu bitoroshye na gatoya, haba hano ndabona amakuru akomeje kugenda yisukiranya umunota ku wundi. Ubwo ndimo ndakurikira amakuru ya politike akomeje kugenda avugwa. Ubundi ku munsi w'ejo ku kibuga cy'indege cya Njiri, yego, ikibuga cy'indege cya Njiri biravuga ko hiciwe umuntu, yego, ngo mbere yuko yerekeza n'ubundi aho yari agiye kujya ngo yaje kwicwa. Ibi ni bimwe dukomeje kugenda dusoma kuri ibi binyamakuru bigiye bitandukanye byose twagiye tubabwira. Hanyuma Senko yo yitabiriye ibiganiro byo kwa Tabombe ki, gusa hari abataragiyeyo bitewe n'impamvu za politike kubuzwa na leta ya Kinshasa. Murakoze cyane, turabashimiye. Amakuru yacu yo nakagaruka muri imfura cyane. Bye bye.